ndirawira Kawira gutiro ringi ana beto ba primary schools pakengairwa mpembe na mung'au kwina mbese nyingi thirikari nenkairwa ya county kubangania feeding program cia school lakini feeding program ile king'ang'ia bangite imbese iraturira zaidi ya milioni 50 au ana pamporine batula kunyweria banyunya mbia yuba otulia bakawana pamporine na bakiego iba kunyweria icio ndeta kubangania ana beto guti muciari ugetwo mung'au kana mpembe tukathithia feeding program ya county ingi feeding program ikuwa mbese iri kwenyanga ikira wana iba kunyweria icio twacoka tugure mpembe tugure ming'au tugure micere punka kana ga public primary school ere Meru uteko gakaenda irobia kuria kairi na manifesto ere ya ila pandikite mantu yuna ndathoma bumwe kwa bumwe na ndekira mitandaoni na ndauwa Kawira gutiri ringi tukaria na ana bandaka meci wetu batina biashara cia kuthithia onto mbia cia thirikari ile cie yake department ya youth sport and gender kile county government ne over 970 million per year mbia yu na miaka 5 ile ndaria itike mwekuru kinya nusu ya cio ntaona lakini department mwake ya king'ang'i ina over 900 millions na mbia hizi wewe utethia antu babethe cia tethia ngekuru cia tu cia ikundi mbia ite cia uchokia